Legend H-Tanzania I am bank to about entertainment. Uyu munsi mbazaniye nde superstar unknown super. Uyu nguyu wayoboye TikTok akayifata amatwi. TikTok ayimereye nabi kabisa, video ziba zicara. YouTube nayo ntabwo ayibabariye, yagiyeho naho arahafata. Kandi nagazwe unknown superstar amuforesha. Ni ijwi rye rito cyane, rimeze nk'iry'umwana uri munsi y'imyaka 10. Isura yiwe nyine iteye ukuntu yo mu kimaske. Inde mutoto wa gatanazi kakajwi. Uyu niwe mbazaniye, nje kubereka byinshi bimwerekeyeho. Nimba hari amakuru uzi kuri kakajwi, menya ko 70% muri yo ari ibinyoma. Hari abantu benshi babaza amakuru kuri kakajwi ariko ugasanga ni ibinyoma. Urugero, hari ugize kuzana ifoto avuga ngo uyu niwe yamuvumbuye, nyuma kakajwi yivugira ko atari we, kandi ukuri kuba ari ukwa nyirako. Hari undi nawe waje avuga ngo ni murumuna we, bariganye, bari baturanye, nyuma nabwo bigaragara ko ababeshya nyine baba bari kumuriraho. Nje ndeye H-Tanzania bikaba bigoye cyane kumenya amakuru yerekeye kakajwi, kubera ko style yo ya character ziwe kubijyanye na information about him zimeze nk'iza President Kim Jong Un Korea y'Amajyaruguru. Ntabwo bajya bapfa gushyira amakuru yabo hanze, nibajya bajya mu itangazamakuru mu ma interview. Kakajwi nawe ntabwo wamubona muri interview wenda umunyamakuru amubaza cyangwa se we ngo yivugeho, uketse kuvuga ngo ni umuhungu wa gatanazi, aracyari mushyashya muri Amerika, umuhungu wabanagiye mu kazi. Uyu akaba yaratangiye kuri TikTok ashyiraho utuvideo duto cyane, nyuma aza gukomeza kutwagurira kuri YouTube, akaba ahembwa gatubutse kuri TikTok na YouTube atayiretse. Kuva atangiye kugeza n'ubu yitwa kakajwi, nta rindi zina rye rizwi. Tekereza ko amazina ye yombi ataramenyekana kandi amaze imyaka myinshi. Bavuga ngo uriya muhungu wa gatanazi ngo nago uriya gatanazi avuga ngo nago ari se, ahubwo ni umuturanyi wamufashije kumurihirira amashuri, amufasha gukemura ibibazo byinshi by'iwabo n'ubukwe, ngo yahoze ari inshuti n'iwabo, ariko ntabwo wamenya nimba ari ukuri kuko nyirabyo ntabwo arabikonfirma. Bakaba bazi ngo kakajwi yagiye muri Amerika agiye kwiga kaminuza, akaba yarajyanye na mushiki we nawe wiga muri kaminuza. Agezeyo rero atangira gufata utuvideo twaho muri Amerika, harimo nk'utuvideo agiye afatira mu masoko agaragaza abazungu bo muri Amerika. Bikaba bikeka ko kakajwi yavutse mu mwaka 2000, ariko itariki ntago izwi, itariki ye ntago izwi. Bikaba bikeka ko yaba yaravukiye muri Eastern Rwanda, hariya mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, Eastern Province. Kakajwi rero ibye bikaba bitaramenyekana neza, keretse n'aba ari wishyira amakuru hanze, kubera ko abantu bo muri East bagiye muri Amerika kwiga muri kaminuza ni benshi. Hari igihe umuntu nyine yaba aturanye n'umusore wavutse muri bibiri akajya kwiga muri Amerika,
hanyuma agakeka ko yaba ari we. Ntarigaragaza na rimwe, ahora yambaye mask. Aherutse kuza mu Rwanda ejo bundi azenguruka Kigali, ariko nabwo nyine nta muntu ari kumubona ngo amumenye, ariko yarakameraga nyine akagenda navuga avuga ati dore ngaha mu Rwanda ndahari. Kakajwi rero abantu benshi bakaba baragiye bamutunga intoki, abenshi baramwishimiye, ni umuhanga mu gusetsa, ariko abenshi bakamunengera ko ugusetsa kwiwe abivangamo wenda no gutukana amagambo atari meza. Akaba afata amavideo y'abastar akayatwitinga akayerekana, hanyuma akagira icyo yavugaho, ariko akenshi aba arimo arabatuka, atesha agaciro nyine wenda abantu. Icyo kikaba ari ikintu wamunengaho. Nje ndiye chitandabo P1 YouTube nitoka satani. Umustar ni Kakajwi. Mugumye bicaye tubatunguza undi, tubaha amateka ye neza, hanyuma turiteguye tumenya byinshi byerekeye Kakajwi tubibazanira. Gusa kugeza ubu nta kiramenyekana, aracyari unknown superstar. Nshimira abakunzi bacu rero, niwo mwanya mbonye duherukana mu by'iyobokamana. Urukundo Cedric, ndagushimiye cyane, comment zawe, view n'ibindi udukorera, ubu urimo uradupromotinga. Mushiki wacu Nyirahabihirwe Anita, turagushimiye cyane, n'abandi benshi turabashimiye cyane kuri TikTok. Mbambabona rwose, mbambabona, murakoze cyane, ndabashimiye. Hanyuma ibitagenze neza, ibyo tutakoze neza, mujye mutera comment, ariko muri bira by'iyobokamana nimba hari aho tuba twavuze ibintu bitari ukuri, mujye mubivuguruza mwifashishije Bibiliya. Kubera ko natwe ukuri tuba twifashishije Bibiliya. Murakoze cyane. Ciao.